Danas ćemo igrati Agario. Ali Agar Pro. Idemo. Se setim. Daj recimo CR. CR. Veliko 7. Idemo. Mi smo sad Cristiano Ronaldo. Izbacit ćemo se odmah na početku, ali svejedno, iako nema nikog. Ja to volim, zato što ovdje ove loptice više daju pojena, pa... Ovdje sam imao skoro 80.000. I ovdje gledam ove strane youtubere. Slušam ove njihove pesme kad igraju. Jebem ti život. Pegaj kurac. Zato ću... Smeta mi je. Hoćeš da jedeš ove ili nećeš? Dvadeset. Ona. Da im koliko već minusa imamo. Što je ekstra, znači... Znači. Ne znam se da kažem. Ja vam smijetam ruku, evo ovako ću. Joj, mogu sam da pojedem Španiju. Ne vidite moj skin, ali nema veze. Sad sam vidio neko. Bravo. Bravo. Ovo je Juno. Hajde, daj mi. Hoćeš da igramo zajedno? Koja pička. What the fuck? Da ima koliko vas snima. 3 minuta sam će 6 minuta, zato što... Mislim, koliko ja mogu da snimam? 17 minuta. Kako dobro, ured. Jebote, što je ovo? Hajde još... Nije. Šta radi, bre? Može, dečko! Vidite, moj oki, samo što ne vidite skir, maj. Fuck. Shit, nigga. Fuck. As he be rolling, the 18th, and any man that's around. To kiss me round the day, to kiss me round the day, to kiss me round the day, to kiss me round the day. Vidite, super. A vidimo iskoro dosta. Sve je meni dosta, fuck yeah, I'm not really going to do the fuck. I sad ću just pozam, motherfucker bitches. E so, motherfucker bitch. Oh yeah, motherfucker bitch, nigga. Oh yeah, motherfucker bitch, nigga. Oh yeah, motherfucker bitch. No, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.
sjebali su. Skin galleries, da vidimo koji ima galleries. Čekaj, hajde ćemo da budemo, neću vam kažem. Čekaj. Ovdje se piše mali, da im doće, evo ga. To je taj naš skin, ako se vidi, vidi se. Ja sad ću nešto da vam ispričam neku priču što mi se danas dogodilo. Išao sam kod Stojana. Pričali i ona na kraju pozove druga i sve se tukle, brate. Eto, tako, vidimo koliko, 6 minuta, znači u 7 minuta, aj pojedi me, ako smiješ, sad tako. Tum, 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 tum. Evo još malo i završamo. To je to, ljudi. Nadam se da se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i vidimo se vrlo uskoro.